Kubleshibon, Yarok Yotra Jiso, God is good. Pitip nem perlok. Ngas ngosi bah. Kita kecik sisi jangan kalong pitip. Kat bangasna channel ro kam tulong. Ka feel back, ka flop back. Ndala mut ban kiu ban yai no sa perang ban siso ka flop no. Wei kala ban dei kecing bom tip jangan yo nganyan bakla ka baar. Ka dei kecing blok jong setan. Kecing bisni ke jong setan haki babun rukam. Kaba lai le se yo kadai kecing bom la sha jangan ngam sngo tho. Tang ba kwa ba noi ki kande ke channel ka bang la don ko wei am. Kaba kerteng ba kentiu makro nyo. Kene ka bang la upload video ngala ba upload video andrei imak kidon katuk ki problem. Kicing kiba kanu ka bakam la pediang ngayu I bakam bayak baik kan. Ngayu I bakam yak baik. Kadon kajing sngau thai, kadon kajing sngau luai, kadon kajing sngau ram. Mo la da kisnem. Hi, kumta. Ngala sngau hat sndon. Ndre namar ba nga kanong kumdo namar ba na kabanta ka kerteng jong trai ngana man thai nganele adu banda mi usok. Aduh bandalong jingkir ko yaki wei yang ngaru kumjo. Te menta kane pada kedeka channel ka batmai ka bangasna thamai. Kane ka video ro kedeka video ka ba thamai kane ka channel. Ma perlak bara ka ba view I ka kerteng yai ban Radar of Christ. Nyo. Ma yai ban Radar of Christ. Nyo. Kene gede ke batmai bale nga ai kerteng komne ka kerteng trai jong ade yai ban kentiu makro khat I jenga ba yai ban ru long hi khat I ba kentiu ru long hi namar ba ki babon tik khat ba yai ban ba kentiu kom ta hi te kom ta ma kene ke channel ru nga tho ang ne kum bang long ki bale nga tho komne namar ba bat kaya lap bat ka duai keleng alek rengkat berkesukuti habanganya sukuti tekadon kejung snot tenak jonga ya gane tenganget kan long jingkerku kan long kejung snot tenak buat ya biru mah ibas snot tenak te snot ha bansa page berabo di video ki bangan sa penlak kan long jingkerku ipi mah pelak sa like share subscribe la bon komen ro kejung don kam jong pi ngade u nga to ngan ne tho ipi nga ngam de u briu bal abet la biang dang duna tambang kami sonong penlong bat nong penjenai pendap nyeng nga teng kwa banong kumne nek buram nga nadu email jonga men hakan nek sni idang de penken la khal arsnem ba nga yat lenti hakaba yat marwe balik doi breu le yalap tahadu menta aingo iblenga yaine tikong ta ke ngai thu ipi banga sikri utrai nga yalap hakat bayok kidong kilat la kalong makmat la kalong kumne kum bapitip menta kum bapi menta te gift ka paningkong ko bangaron kalong bantu ai breu ban yalap ban slak ban kran by direct kata ka gift ka bangadon ngamdon kinu ki gift tang kata teka bansawan kidon katukat nero kibadon extra anway ngin sikran mo te kane ke video tang kumne hi parlak bang skwa ban pau ki bang asngep iken mo te wat nam man thai yanga pet manga ngan ong ipi kat bom pat siso ngan yai le be te wat nam man thai wat nam israi wat nam kenok de kumne de kum tai te yasha sadwai lem kenya balong kom ta mo apa view I kene video sa dua lem nam ta junga dua lem nam ta kajen leti junga paman kesngi let dua breu let yala mo nang ta dua lem nam ta kene channel bakan ne no kanong jikur kuno yai baik no dalong kumno ru mo tangkum ta hi nget kan long no nang ne khmat ha ka kerteng ke jong jisu mo la pen kintang la pen bana bakan yai baik supra sa khmat sa perang
Yagen bakanam don shu kono kono gajing kontot. Te kunta tang yai pe iki video janga. Mah ngas ko aban pen i vi perla kene gedi sukuti janga. Ha. Te komo vi te satu alam nam tagani sukuti ro kajel timah bodo nam hap yang aro sukuti ro kanam don jing tapram jing thot jing wit kamtam habayat marway teng tiket don kipor ki bohur marway pilas tho am hangta ta aingo yo ble wala ka taru aklam jai egam snu tang bahas da kajia namar bo utrai bo ble jonga bat jongpi ulong uba bah bah ta nang ta hỏi tăng công ta hi mà namot ban keren chupon ki tang ba na nam keren show la biang ma nomar ka wero artat kedika video ka batmai hagan ka channel batmai tela na fisau yo jikar ko te sa share la ma ki parlak tong ki la ne kum ki para ki men ki bahaya ngasam mau parlak kita la biang ma kasuin beneng ru ke ba iblat bah kambelar kabelat ke kamera imat le se tolak biang bye bye. God bless you everyone.